So hello bro, ni ba jiki tim ta ngapre subhay bang pi shakanika video jong amo. Namar ba par bangila exam DSC MPSC ngi bakiwan bakin ki history, ki geography, ki science day kumta naprakat ba ngan la na dagan iki kelas mo ngan batai si bangkin iki history ki geography ki science mo kat bangalai mo te nadum ta si ni lai ban penmi no. Ini lai dangala ngat mi man kasimo te minta ka bangan minta batay minta ka dai pangka history but kadi kadi chapter 1 te sa pej kani namar ba ban chu batay pej chaka pon chikitik bin kam bahasa ka exam ro kan salong ka ba kumar mo namar pinsa perkat kumno ki wana ni kumno kalong kumni te ngik bro hik ki kwa ban kalong chronological mo bukan niat nak order te ngan sedang mo ngan sedang tikut kum ka history bil te history kali ka bas tadi ka pas te kum ta kini ka video mta kadai sipang ka history te mta ka bangin pen mta kadai ka ancient history mo ancient history te ma pitip haki paraman chuan aduk ki sinem kan news pa ka perspa ki baru kila sedang start bahamo te kadon ki university ki prepare example kum ka to ka Oxford University Kadan ka university ha India jingi ka Nalanda University kan ika the oldest university mo one of the oldest university in India kan ada nadu ki parmanchua Nalanda University pitip menu ba sangya ka chuan page pangka history in page ba kumno la thao ya ka parthai ma kumno ka parthai ka thao kan chu batai lingkot mo namar ba kan ni ngin saya page ba dang place pangka geography ka tai pangki solar system okay tem ta ka class kan de pitang pangka history menta ka period menta phi ni kan ten big bang theory telada pidai ba page serial jang ki film paring mah jang ki series jang ki Hollywood di pilapan perkat baga Big Bang Theory kadai ganai mo Big Bang Theory kani kadai tangka series mo ka serial ka pagi kadai da Big Bang Theory tela da pidai pan ibas isngap jing rai rap khasi mo ngatrai pi asngo kini ki content mo ki reference yo Kaban in talay jengking using pinpatnya na du tersen ngamot betay kum greni tang bana pion nu jiteng bambula batep atap iwan compare bat ke Big Bang yeah ti pilap asngo kani ka kum na kani ka jing rai ba uni rapper mo sim reference kani ka Big Bang mah Big Bang ti mintangan patay kai kani ka Big Bang Theory mah ti kat kum na kani ka explanation ka ba pi ni kani ka ong ba ka Big Bang Theory kani ka explosion of concentrated matter that occurred 13.8 billion years ago mah ti kai kani ka matter mah ti kat kum kani ka definition fla bili ba a matter is anything that has mass and takes up space mah example ngam nang ba ini so ti pi ni ini ilam it is made up of mass ma it is made of mass hang to te ka jing khe jing I te ya kani ka mass am la tho da ka kilogram ba da kilogram it is measured by kilogram sa kan ma kani da pi tho exam sense ki the unit of mass it is kilogram the unit of weight but is newton okay Paya piong SI unit of weight is kilogram SI unit of mass is kilogram SI unit of weight is newton te kan matar kala amne ka solid ne ka liquid la ne ka gas form mo te kini ka mataram kumpuki ong ni anything that has mass and takes up space example kani ka box mo te pitap yo ni ball ya kani ka ball kani ka ball cricket te pitap ang ne te kani ka isim space am kani ka isim kani ka space te kumta kamatar ka dai ka badan ya ka mass Perkai ka bachim ya ka space mo te kamatar kuma coba tanya kan kamatar kadai ka ba kabala thao daw atom mo atom la pada liquid solid bane gas te kat kum kani ka definition jani Big Bang Theory bang ka kani ka explosion jo kani ka concentrated matter mo ka pakadan ha space mo te tim tang ni kani video jang kani ka kadai tang ka simulation video mo jo kani ka Big Bang Theory te kani ka simulation jong ka Big Bang Theory mo kung bagi ong ba ka Big Bang Theory kani ka explosion of concentrated matter te na kani ka daw te na ka jing explode jong kani te kumta ki ong ba ka form kani ka galaxy of stars and other heavenly bodies mo te kumta ka jing iro ka thao na mar ba ka expansion lani ka explosion jong kani ka Big Bang Theory okay na ban kli kanus nem ka jingi kaladan mo ka perthai jingi te ka perthai jingi kaladan kumba 1.4 billion snem mo 1.4 billion snem billion day million mo 1.4 billion te pitarai adan no kay gijin tawo ima masan tawo ka perthai em
kenika kinja badan jing im patai ki sedang dan lai penpra billion years ago mo lai penpra billion years ago kelas sedang dan jing im mo ini jing im lo ide i bakteria mo ko piti ba ki scientist ki ong ba ngi ki breu ki wanna ushire de te tikut kum ka sense ong ba kini ki small microbes ki kita sedang evolve ki kelas ki kinja bal long ki ba dan hawa tinata ki kala doka nata ki kelas ki marat example ki marat ki dai kum ki kinja serang ni ki kanai tinaki kanai ki sedang evolve shaki shiri tinaki shiri ki evolve shok breu mo tikum ta Kani tika theory jong ka science ma omde re ba ka ba dai start ma kani jong ka science tika religion tika dan ka jong ka theory ipit kini nak point of view of as a student okay ba nomor ba kini kila ban wana ka example ya kani ka big bang theory ko bang ong klip patai ba kani la propounded by George Lemaitre ma Lemai theory George Lemaitre George Lemaitre okay te kilap ni klik no kas nem jong ka tiga dai 4.8 billion years ago but ka jing im kas dang don ha ka play lai pun para billion years menchua ma tin tangin penyok semangka history te ka history ma adivai hak lai leki benta ma ni kong arka medieval history but kalai ka modern history te ancient history kadi edu kapor ke badak sedang ka patai hadu nyau century edi te medieval history but kadi ka bentah ka ba ka sedang wantu tama kini ki muslim ki islamic mo muslim islamic example kema kutub udin aibak utu deu slave dynasty mo utu deitang utu deu muslim mo kitu ki bawana ri Turkey okay de kan dikade ka pod islamic invasion example hangnya Delhi jangi lasan jateng kan dek ka kantai the only women ruler kata deka razia ma sakan ma kan ka sawan ka sam kata yang kan yang keren shu aku ipit setar ma dalam poin tu tak modern history pan kadeka start of British rule kuma pikan ma ba ki paring ki wan sya kan ka jangi ban ya dia the ma dek kisang yo bor nomor ki ko ban pelong monopoli ya kan ka trit di kisah yo senen pasenjana bagi ba ki mokal ki pasenjana to kapor kila sedang telat ma okay Kimtang ini pekin di sepangkan ka timeline mo. Katrai pelasi is ko sepangkan ka busy ka idi mo. Te kan ka busy. Okay? Busy. PM panum cham usnem uya jadin mo. Example mo mudon bam ta day 3 busy. Te lasim snem kan day 2 busy. Mencem snem bat kare 4 busy mo. Kaya kumot usnem uya jadin mo. Usnem uya ja. Uya minus kan minus they had la poh ni dal khayo Chris ma blood of Jesus Christ bakas usnem usdang ya nyak increasing order hang ni decreasing hani increasing order te umtangi saya ya wa AD kumut anno domini BC kumut before Christ akan mau kini kesikuan exam menta kala dei arajar arpondro de mtangi la dei haka arajar arpondro te kita ki bom use pati kini ka namar bakani ka BC kini ka religious time te ki use no ka BCE kan before common era mo na try ki isngo BC but BCE kini ka yo imo kita ki bom use ka anno domini ki use no da kini ka CE common era te ya ka ancient history ka bari ka banta ka ba kari ka prat ka katanat ka bani kongdu trong ka history la phe ka arle ma kawai kari ka archaeology but kawai kari ka history ma te kani ka archaeology kari ka study kari ka jo ka history ka history ma kari ka study ma kani ro kitan ka tanat branch ka traya ki college pa per jong kani ka miklaya ji ki ba ai kani ka Department of Archaeology ma ngatrai ni hu ko dan try kani te kani ka archaeology kadi kabom dan kamde kadi kaya jumpuli ka ba amsha ma tha ma not written okay not written no written evidence ma no written evidence okay no written evidence te kani pat kadi ka badan taka written evidence tinggal try bila tu evidence kadi ka saki ma but ya kani ka archaeology alap da ka bawa de bani kin excavation ma ki ong da ka bawa bani kin kini ki sites ma ki sites ki jaga example ada kumake example ma hak isnem raja ka ne kalai kadan ka jing excavate ya ka ulum sepat bening hak ba hang tu lalap iki pottery kumut ki khiau
ki ba dei na du ka juk Neolithic age, okay? Neolithic age te ka archaeology kare ka to ma te kan ka history pet kare ka ba ki should decipher kan ko ki study kan ni kilaban code kilaban karak kan ka code ka ai ba kita jong ni ki ai ka ba ki priu hak pon cha kita ma kita agi ki krem ki kra kilaban dra ma ta decipher o te ka archaeology la pia siyo hak lai tili kibenta ka oi ka stone age ka bangila binong ka juk mau nang ta ka bahar ka copper age ma ka balai ka bronze age tengok nong ba ocupar age ocupar udah fast metal to be discovered by human ma fast metal entah kawan sa ka bronze age ngatara pi esong usipang kaneka Indus Valley civilization ma kadai ko naki fast civilization in the world ma kumut ba to ka civilization kumut ba to kadai ka plan city ken ma ki plan ya ka nang ba kitau mdai bak chiu kung bakal ada ka urban kan kalau ada ka sorma ka fast plan civilization okay ke bronze age kan yo kata PS ngomong butuh harapan ka Mohenjo-daro kata kan de ya kan ka juk ma pat la phya shiu hakilai tli benta ma ka ni kong du ka paleolithic ka bar ka ka mesolithic bar lai ka neolithic sai kum ko omni ba hakis na majakat akalai kalau dan kaji excavate ya ulum sok pet bening hak bekilap ba kilap ki pottery semua pottery semua ki kinjak hiu kendau ki kinjak hiu no ki beden dulu ke por neolithic age kemun khatar spa BC mo before Christ okay siapa kayu Christ kemun khatar snap ki snap khatar spa siapa kayu Christ tika ni ka paleolithic age tentang in detail mo ni paleolithic age lah pia kilai tli kita ka ka lower ka middle ka upper paleolithic age okay tentang ini pe tika ni ka lower paleolithic age ka age ka ba lapan kam ni kong ay umau mo lapan kam ay kong ay umau ti Elias Yusuf Stone ko yogi ti kisai sani kidai kami kong ka Swan Valley Punjab kabar ka Belan Valley Uttar Pradesh kan mau kini ada pita iki exam PSM kinsa kili kini nang taro wat ki exam jang ka is Jente Hills ngai jang ka di Jente Hills ki kli ba chapang kini ki history dei tang ko modern history ka chapang kiri sim mukhala ni ki sim chapang ki governor jang ka British Tadi ka si Jente ka kli chapang kini nang ta ka di si jang ka West Roma tin mapitip ka lower politik kare Elias Yusuf Stone mo kipran kam ni kong yo mau de ni ka age nang ta ka bar ka middle paleolithic tikani pit ki ka flake technology mo flake technology flake technology ng tatang flake tech okay te kai ka ni flake pat kare ba na ro kisan yo mau kan banyo pan kam yo kan mo ba pia kila pm uni mau ba dan hanedun uni la rit ba mon ni kong mau de ba he ba tiki kiasan ki pen rit ba adu long kum ni kanam ki yo pan kam kum ki tools ki kila pan long kum katari one out badung iki merat pan puit na ban lek mun mo ki bon ba ta ka ba nang ta ka balai kare ka upper paleolithic age ma upper paleolithic age te kani upper paleolithic age kani ka rise of homo sapiens kuma pitip ba kidan sau jaji kidan bon bagi jat breu ma ni deki homo sapiens kini ki homo Neanderthal sem kini kila extinct lani kila do janyo mo kini do janyo kini la lembah ki do janyo te ni ko ngai kumpaki ong ke science ba pore wanau shiri pi ni wanau shiri nanta ulas dang kiu hang ni pudun kam daka hani pi udan daka ni ka flake kini ka flake dei kana tu kani ka middle paleolithic kila sedang pun kami umau ni ko ngai si pudun kam de umau tang haban atrai ban thia na de ban lek ung nu nanta kila sedang menang kumno ban reju ban yo ban ra sukarai tahani pika sedang lab ya ka fire mah kila tipi fire nan tahani kila si pan tayo som kani kila pan tayo son ya ka tari mah tikom ta kani ka evolution of human race mentangi ni kiberu kini ki homo sapiens kan mau homo sapiens kila laki kili exam sa kan mau kini mah we are homo sapiens the extinct one that is nearer to us jadi ki Neanderthals okay te ông ba hakane ka juk paleolithic age kibreu ki dang dei bet tang ki nong be marat ma nong be marat ki hunter bat ki besulum ya ki jingbam jindi example ki sulum ya usa thiang ni usa
kita ki buki ang ki soot soreo gitu mah kita ki silum begitu ki so kinot ki ong kinot semua ki silum begitu berbam mah ki padang reban rep mah ki padang reban rep hi te kenin klip patai ba lalap ya kenika bimbet ka ki penting mah kenika Bhimbetka ketika Madhya Pradesh ketika India's oldest painting ketika site jangka lower Paleolithic mah sakan mau ketika it is the India's oldest painting develop yakni udah VS Wakankar sakan mau VS nah kan mau rekas nan sakan mau ba udah VS Wakankar ubala yakni ki painting ki ketika India's oldest painting ketika India's ketika Bhimbetka kadana Madhya Pradesh ketika dulu yakni ketika dulu jangka nika oldest cave painting mah ketika dur jangan nika bempet ka India's oldest cave painting kan pakai thok kan jadi gimana draw ki bro na bar ki kwa ban pen I trai ki bro ki di start ki ko di ba kumno ki ma ke param cha pilap ni ini ba ti bro ki ni ki pen kami ki merat kum ka transport mo ti ki ya be ki merat ki be merat pen kam ya ta ki kan jakulai ki be ki mat ki mut ban bam dak mo intangin pe chakanika juk baar jangka stone age mak maptip ni kong kadeka panikong do kadeka paleolithic baar kadeka mesolithic ti kadeka mesolithic em kadeka transitional kod kadeka transitional phase mo kadeka transitional kod deh kani balas dan ka transition na ka paleolithic sa neolithic kompetip ka ls ka juk mau ka dan ka paleolithic ka mesolithic ka neolithic te kadeka transitional phase mo te kani ka juk padem kibru kilas dang menteri ya ki merat mo kilas dang menteri ya ki merat example kumyo kulai Timta kanika balai kanika Neolithic period. Dia kanika juk padem kanika bakam dun kamu kani. Dia kanika juk kibru kila nang ban produce food kemudian kila nang ban rap iki jing paham jendi mah. Dia lagi kali in which period or age human started produce food there it is the Neolithic period. Okay. Dia kumapitip na ba lanang ban thong ban rep dari ba bon kanika bam kadi kiniki kaba ki te hab dan kame ukeu ban stok kiniki yen bam batam te kumta kila thau kiniki poteri mo ki poteri ti kandian ngin pech kiniki size mas sapin ba kiniki size ki jaga penikodo kadi kam hergar kadi ka oldest Neolithic site in the Indian subcontinent of Pakistan balik yang in the Indian subcontinent of Pakistan arba kadi kam hergar punta kala ba Pakistan mo kumapitip ka Pakistan ka India ka Bangladesh ki barok ki haba ka Indian subcontinent mo sub pem ke sub ka kontinent nomor ba menjua ya ka India la jan long ban ong la jan de ban ong ka kontinent ka kadi ka jaga ka bla ba mo Taki ang evidence of house is found in which site te sa umat bagaya mehergar ma paki beri kelas nang man sinayeng dai ayu dai yeng trap kin daw skum kum to ma daw te ki kumang om ne paki beri kelas nang man rep te kira kini ki wheat de ko ba barley hane barley dai barui ma barley nga ba kelas pela tu de BARLEY barley cotton kilanang ma ban tung cotton barley nga try nga de udah kêu mà sao cái mình ka kete ya ka jemut jong neu barli ma ujung tung eu barli sa komen te kini ka ba ar ka site kani ka Kashmir Valley te kani ka ban ko kani ka Kashmir Valley kani ka borsa hom ma kani ka jaka borsa hom te hane bu juga borsa hom ya ki kesau subu dalayap uni utra jeng ni ki kesau tu kitep lang no ya uni kesau bat uni utra jeng ki ma domestic dog were buried with their masters ma sa kanal kini kila pun naik exam jangka MPSC dia di SC ma tinang ta kadang sakani ko ka sa yani ha Kashmir Valley kadi ka gufral ki onka cave of potters ma mabiti potters kidi ki kinja kiu mutu the cave of potters gufral is also known as the cave of potters te nata get pe ta sakani ko ka sites ka koldiwa ma komod dayang ni ba alap ya ka evidence ba latong ning kong ya rice Tengok pitip ba ningkong kibring itong shoyo ko ba barley cotton nanta deha kal dewa bala thong sayo ukhaw rice cultivation ti ha ne hanon is jongi pat kini ki site kini ka daujali hading kini ka alap ya ki jadai stone ma kini jadai stone kini ki belong ki jamau ba koridor ma kini jadai stone ki jadai stone jadai stone is seen in which site it is in daujali hading kani sakan mau naro kani kadan hanis nang tamay kalayar ko dan kani Neolithic site malakap barom ni ko kani ka long seperti beneng ba kani ka ganal ram kani kani ha siya garo kabala kani ka purana
lani all bahit bari mah dengan kini page pangin iki lom super bening mah nampak deh maklajing te kumuk omni deh harus nem ajak lai jakar sawa kini ki start wat banya kila kila le jas lom super bening bet kila ba ikini ki poteri pe ini poteri bat ki tiar baper kam ha kabaret jing rem mah ti kumutip kalau super bening kade ke jaka kaba kisin nem kisa keu penereng ngeu mah gitu kiba ngejaka diam tenrayan mah te kuma ki oro deh halus sopen meng kadon kan ka jingking hakwa ki dan kana teli ki trap kan teli ki trap deh ki basa si jerong ke don kena ki basa sini sa pertai ki dan nyeu trap deh ti dan le leng bang ka jingking kin ba ki ong ka dengnya ba ki sa kieu ki breu mah ki sa kieu ki sa iwan sini sa pertai nang ta kilek biang Tiba kabaar ka sai ka ba dan hakado ka ganal rong ram river valley mo kani kade ha wasigaro sakan mau ikini kini ki ang ba kani kade ka is triangle ko kalong lai dong mo in shape the third important most perhaps the most integrating site kade ka dan ha purana alne ul bahai pare mo kini kade ha wasigaro hills hakabang jongga wa harut jongga wa jinjiram Kamu jangan enak nih kasih nong pulbari mah pulbari kira ika kiong garden flower semua sekan mau kini kayak janbat katurama tim hadin manglit page panganika Neolithic period ngin point nak sekan ika Bronze Age kan mau nih ngong kanika arkeologi lapia glait ling benta kawani kong kanika Stone Age kabar ka Bronze Age kabar ka Copper Age Bronze Age kabar kanika Copper Age kumpi ini Kiong rui kani ka Copper Age ka Chalcolithic period ma Chalcolithic period the other name of Copper Age is Chalcolithic period sekan ma kani ma te kumong omni wa o metal ko bani kong du ban la ubre ude kupar ma kupar umde re kupar ka bari ten ka siji kupar re kupar ma kupar te kani in pe kini ki umpatan kupar man kun kupar ki dan kam ma te kani ka wawan ha MPSC ma kani MPSC LDA heads okay kani Kiri ki ong ba Khetri it is in which state teka Khetri ka dan Rajasthan teka ni ka deka way na kupar ma bat kapala ti o kupar bat kabar teka Malaj Khan Uttar Pradesh ma